naša nagrada igra nameštaj iz snova upravo je juče završena i trajala je 30 dana, od 10. jula do 8. augusta. U skladu sa pravilima nagradne igre, sa članom 8 tih pravila, danas javno izvlačimo dobitnike 10 lepih i vrednih nagrada. Pročlana komisija koju je odlukom od 7. juna imenovao direktor Eurosalon Ambijenta nadgledaće izvlačenje i proveravati regularnost uloženih računa. Komisija je u sastavu Jelena Mladenović, predsjednik komisije, Zoran Kosanović, član i ja, Aleksandar Marjanović, koja je također član komisije. A nagrade će izvući Kristina Marivuković, koja nije član komisije, ali koju je odredio direktor u istoj odluci u skladu sa stavom 1 člana 8 pravila nagrade igre. Dakle, nagrade se po pravilima izvlače od 10. do 1. tako da te molim da otvoriš kutiju i da počnemo sa izvlačenjem. Tako malo da promešaš. I izvlačimo, znači, 10. nagradu. 10. nagrada je vaza Snuti dobavljača Kaligaris. Šiljački Aleksandra iz Novog Sada. Dobro, ću dati jedan da proveri da li je račun u redu, zato što je minimalan iznos za računa morao da iznosi 5.000 dinara. Sada možemo da izvučemo 9. nagradu, koja je vaza Grup dobavljača Kaligaris. Bojana Kalinić-Đukić iz Njegoševa 49. Znači, možemo da pređemo na 8. nagradu. 8. nagrada je vaza Grup, također dobavljača Kaligaris. Dejan Kostić. Ovdje su svi grad. Šalničar 14. Beograd, da. To je 8. nagrada. Sada izvlačimo 7. nagradu, to je također vaza Grup dobavljača Kaligaris. Dragan Marić, Južni Bulevar, oko Beograd. To je znači 7. nagrada. Sada je na redu 6. Radi se o ogledalu Grof, dobavljača Kaligaris. Zlatan Milanović, Stevana Luković i 16. Beograd. Sada je na redu 5. nagrada, to je ogledalo Davron, dobavljača Kaligaris. Slađenja. Slađena Singleton. Medveđa ulica, Javnovića, To je dakle bila 5. nagrada. Sada izvlačimo na 4. nagradu, to je klub Stopfil, dobavljača Sintezi. Alica Milošević, Car Uroša, pretpostavljam Beograd.
Sada prelazimo na glavne 3 nagrade. Treća nagrada je plakat Bremen, dobavljač Rauch. Slobodan Tomić. To je bila treća nagrada. Sada izvlačimo drugu nagradu, to je Garnitura Manhattan, dobavljač Atlas. Danilo Budar iz Beograda. I sada smo došli do glavne nagrade. Glavna nagrada je kuhinja Leda, dobavljača fabrike Eurosalon. Zato te molim da malo više promišljate. I srećni dobitnik. Anja Krasović, Jurija Gagarina, Beograd. Svaka čast. Dakle, izvukli smo sada svih 10 dobitnika naše nagradne igre i čestitam svim dobitnicima, a naša komisija će se postarati o blagovremenom obaveštavanju svih dobitnika i uručenju svih nagrada. Fond dobitaka i rezultati igre bit će objavljen u roku od 7 dana od danas na našem sajtu www.eurosalon.rs i na našoj Facebook strani Eurosalon Namještaj. Zahvaljujem. Hvala.